U Guadalajari, Valerija Marquez je bila oličenje modernog uspjeha, kraljica ljepote, preduzetnica i influencerka, čija je ambicija inspirisala hiljade. Ali iza njene uglađene online persone, krila se tamnija stvarnost. Jednog običnog dana, njen život je nasilno okončan u njenom salonu, pretvarajući je iz simbola postignuća u tragični amblem mnogo dublje krize. Njeno ubistvo šokiralo je svijet, otkrivajući ranjivost koja dolazi sa vidljivošću za žene u Meksiku. Valerijina priča postala je jeziv podsjetnik u društvu opterećenom nasiljem, čak i najsjajnija svjetla mogu se ugasiti u trenu. Njeno ime sada stoji kao poziv na pravdu i promjene. Rođena u Guadalajari, Valerija Marquez je od malih nogu bila vođena, brzo se probijajući kroz takmičenja ljepote kako bi osvojila Miss Rostro 2022. godine. Svoju titulu je iskoristila za uspješno prisustvo na društvenim mrežama, povezujući se sa desetinama hiljada putem savjeta za ljepotu i uvida u njen živahan život. Ali Valerija nije bila samo influencerka, bila je pametna preduzetnica, otvorivši svoj kozmetički salon u svom komšiluku. Njen salon, Valeria's Beauty Bar, postao je centar za njenu zajednicu i dokaz njenog napornog rada. Bavila se kreiranjem sadržaja, poslovnim upravljanjem i klijentskim sastancima sa neograničenom energijom. Valerija je utjelovila modernu meksičku ženu, nezavisnu, ambicioznu i ponosnu na svoje korijene. Njen uspjeh je bio svjetionik nade u Guadalajari. Njenim pratiocima, Valerijin život je izgledao besprekorno, glamurozne objave, uspješan posao i beskrajna pozitivnost. Ali njena vidljivost je imala cijenu iza scene. Suočavala se sa ciljanim prijetnjama i alarmantnim porukama iz anonimnih izvora. Dijeljenje njenih rutina i lokacije učinilo ju je ranjivom, pretvarajući njen salon u potencijalnu metu. Paradoks online slave značio je da transparentnost rađa opasnost. Prijatelji su se kasnije prisjećali trenutaka nelagode iza njene samouvjerene fasade. Valerija je živjela u dva svijeta, jedan uređenog savršenstva i drugi zasjenjen stalnim, nevidljivim prijetnjama. 14. svibnja 2025. godine, Valerija je išla uživo na TikToku iz svog salona, razgovarajući sa pratiocima kao i obično. Odjednom, maskirani muškarac je upao, a prijenos uživo je zabilježio nezamislivo. Valerija je upucana više puta, njeni posljednji trenuci emitovani u realnom vremenu. Ekran se ispunio haosom, zatim tišinom, dok su gledaoci užasnuto gledali, preplavljujući komentare panikom. Prijenos je naglo prekinut, ostavljajući digitalni ožiljak na svima koji su ga svjedočili. Valerijina smrt nije bila privatna, bila je javni spektakl, njeno dostojanstvo ukradeno u njenim posljednjim sekundama. Prijenos uživo postao je jeziv zapis nasilja u digitalnom dobu. Njeno ubistvo je bilo užasan podsjetnik na to kako se online život i opasnost u stvarnom svijetu mogu sudariti. Svijet je gledao, bespomoćan, kako se njeno svjetlo gasi. Kako se prijenos uživo završio, uspaničeni gledaoci su pozvali hitne službe, ali bilo je prekasno. Valerija je otišla. Policija je stigla i pronašla jeziv detalj, buket crvenih ruža postavljen pored njenog tijela, kartelski potpis u Meksiku. Ovaj trag je prebacio istragu sa nasumičnog nasilja na ciljano pogubljenje. Kružile su glasine o umiješanosti kartela, iznudi ili ličnoj osveti. Istražitelji su pretraživali Valerijin digitalni život, tražeći motiv. Crvene ruže postale su ključ za razotkrivanje misterije. Njeno ubistvo je sada bio slučaj visokog profila, obavijen strahom i spekulacijama. Teorije su eksplodirale. Da li je Valerija bila umiješana sa članom kartela, ili je bila meta jer je odbila platiti reket? Neki su vjerovali da je njeno ubistvo bilo upozorenje drugim vlasnicima preduzeća, dok su drugi sumnjali na uhodu ili opsjednutog obožavatelja. Granica između divljenja i obsesije je opasno tanka za javne ličnosti. Kako je istraga zastala, teorije zavjere su cvetale online, prikazujući Valeriju kao žrtvu i urbanu legendu. Svaka teorija je produbljivala misteriju, ostavljajući njene voljene očajnima za odgovorima. Istina je ostala zakopana ispod slojeva straha i spekulacija. Nekoliko sedmica nakon njene sahrane, Valerijin grob je vandalizovan. Prijeteća poruka ispisana preko njenog nadgrobnog spomenika. Ovo nije bio slučajan čin, bilo je to proračunato upozorenje, pokazivanje moći od strane njenih ubica. Oskvrnjenje je poslalo novi talas terora kroz njenu porodicu i zajednicu. To je bio brutalan podsjetnik da snage iza njene smrti i dalje posmatraju, odlučne da uguše svaku potragu za pravdom. Valerijino sjećanje je sada bilo isprepletano strahom,
Njena priča jezivo svjedočanstvo o dosegu organizovanog kriminala. Čak i u smrti, uskraćen joj je mir. Valerijino ubistvo je dio razorne epidemije femicid odnosi živote najmanje 10 žena dnevno u Meksiku. Ove žene su više od statistike, one su kćeri, prijateljice i liderke izgubljene zbog kulture nasilja i nekažnjivosti. Žrtve se često krive, njihovi izbori se preispituju umjesto njihovih ubica. Slomljen pravosudni sistem ostavlja većinu slučajeva neriješenima, ohrabrujući počinioce. Valerijina priča je natjerala naciju da se suoči s ovom krizom, dajući licu tragediji. Njena ambicija i nezavisnost učinile su je metom u društvu gdje mačizam još uvijek vlada. Njena smrt je jasan poziv na hitne promjene i odgovornost. Valeriju Marquez treba pamtiti po njenom životu, a ne samo po njenom tragičnom kraju. Njena priča otkriva opasnosti s kojima se žene suočavaju u digitalnom dobu i stvarnost femicida u Meksiku. Moramo zahtijevati odgovornost od društva i platformi koje oblikuju naše živote. Valerijino nasljeđe je poziv na akciju, ni una menos, ni jedna manje. Neka njeno sjećanje podstakne našu borbu za pravdu i sigurnost za sve žene. Ne dozvolite da postane samo još jedan zaboravljeni naslov. Sjetite se Valerije i neka njena priča podstakne promjene.